Lapha-ke mzakwethu ngikuvusela-ke intokazi ibichaza-ke ngodaba oluthinta insizwa-ke lapha-ke esekhaya kubo bikade-ke noma-ke isola-ke ngokuba-ke ibulale-ke udadewabo kanye lawo-ke ehlekisana naye endaweni-ke yaseMzinto eningizimu-ke yeThikwe elokishini-ke laseLindelani. Kanti-ke lapha kwaNdlunankulu isifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli-ke naye-ke namuhla-ke obekade-ke yobona-ke umndeni nje eyozwa nje ukuthi ngabe ikuphi kuthe kwehla nokuthi-ke abhonge emswaneni. Kodwa-ke lapha-ke eNingizimu Afrika kubukela-ke intokazi ewudadewabo loyo-ke usisi othe washona edudula-ke ubhuti wakhe. Uchaza-ke udaba ngendlela-ke oqale ngayo ngaphambi kokuthi-ke insizwa lapha-ke idubulise udadewabo iphinde futhi nayo-ke izidubule komunye-ke eNingizimu Afrika mzansi. Kuyasabisa futhi-ke kuze-ke nokukhulu ubuhlungu, kepha ngikuphe ithuba lokuba-ke uzilalelele nangudadewethu echaza-ke udaba lwaseMzinto. Into eyenzekile bekade ngikamakhelwane wasengimemeza usisi wami wathi nanginkanyisa ezodakelwa kuyena ufuna ukumlimaza. Wathi mangize ngaya-ke kade nosisi wami omncane bese vele siseduzane wangena uqala kunami wakebamba usisi wami umsondeza wathi indaba ungalibamba ucingo. Wathi mina bengizolibamba bese ngithini kuwena ngoba usungithukile kwanele. Wathi kulungileke wathi valelisa wathi valelisa wathi usisi wami ngivalelise ngithini usufuna ukuzongibulala kodwa vele kade oqalile ngilimaza kulungile ngibulale. Ngase ngakhuluma naye ngase mina kayise into ekuhlanyisa kakhulu lesibhamu sakho ngoba njalo nje noma wenza izinto uhlezi phezulu lesibhamu kade siphethe ngesandla. Emva kaloko sisi engakangiphenduli wasishaya ekhanda kusisi wami wafola phansi. Emva kaloko usisi wami omncane uthe uyasondela waseshaya ekhanda futhi kuyena. Ngazama ukumbamba ngizama ukumphuca sona akavumanga naso. Ngase ngiyambamba ngamsondeza kuyena ingalo ngase ngiyamphusha ukuze ngikwazi ukuphuma ngibaleke. Ngaphuma ngabaleka ngavala umnyango. Ngithe ngakadluli ewindini kwaqhamuka omunye usisi omngane wethu wamemeza athi nkanyisa iyeke lento yenza uzoboshwa. Avele wamdubula emlomeni. Emva kwalokho sebedubule yena ngahamba mina ngaphaphatheka ngalandela usisi lo kade edudula emlomeni asale sidubula naye. Uphela kanjalo ngeke ngahamba mina ngathi ngiyozama ukuthi ngiye emaphoyiseni angizathi ngiye emaphoyiseni noma ngiye eclinic kodwa ngilandela usisi odubule emlomeni sagcina siye eclinic. Emva kwalokho safonela Ngajabula lapha eNingizimu Afrika kuba-ke nawo uphosise kwakho ukuphawula mhlawumbe makhona udaba olazile njengalolu nawe-ke uthi-ke ukushare-ke lolo daba like ushare bese subscribe kuSizwe Always TV.